Kedai Kedudashan Meghalaya bagi pedang subhai pi Garo syakatuk kubur mentakajan miat syaban paj kubur kebubnya ini pecwai kimat berkongsan. Rai kari India bat US ban kentiu Arsha ia kai ke peteng hapedeng jongki syaka $1 billion hapo usnam ahajar laipo. Kentai kesoka jela ba kikli biang kekenhun lekno hari lom Garo persang kesoka kat belak ban penek ia kesuk kesan. Homsngohun unong elam berim jong kekenhun lekno ANVCB ubadeiru usembut Presiden Keseng BJP jong kene kejela Bernard N. Marak ia kejengbomla ai jengerap kesoka riki lekno melawan pendam waj. Bat kentai kesokar MDA hapok kejingelam keseng NPP ya kejing kenok ba kaya trailang bat kinong ti dewyong bean. Iku bol kebubnya. Menteri rang ba do jongkari Narendra Modi ulaong bakari India bat USA. Kila rai ban kentiu Arsha ega kayi ke peteng hapedeng jongki syaka $1 billion hapo usnam ahajar laipo. Haba ai jingkren na baro arliang mamla haka jingelang bat kinong patai kubor hadian beladep syong yekren beru Presiden kari US Donald Trump ha White House hanong ba Washington DC mentagesengi umodi uloong ba ke India bat ke US kin yai beteng banang ra syakmat syuk-syuk ya ke jingedai bekongsan hapedeng ke India bat ke US. Umentirang ba do uloong ru ba kari Amerika ke don ya ke benta ke bekongsan ha ke bedai bat ki kami dari kari India. Modi ulaong ba ke India bat ke Amerika kila yeng scam lang ha ka jinga kun persya jongki ki kam lekno bat baro arliang ki menjur badon kam ban le da ka bakam ting ban penduk pendam ki kam lekno na shilyang put. भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे. आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी उस पर सहमति बनाई है. Daga bakentaj ia ki kubor sepang ka jengki kli biang ki kenhun lekno hari lom Garo udakot ke kenhun menteri ubadeiru unong aiktien jong kesokar MDA Marcus N. Marak agasngi pelai uloong bagi samla menta ki dei ki bala kam nang kam start bat ki bala kam syempang agaba don ru bun ki program sorkar ki beper ki bala tawla tawlenti ki ba kam bha nak benta jongki ka kenhun lekno Garo National Liberation Army lane GNLA ka bala long menshua ka jingma ka bakrau nak benta ka syongsuk syongsngan hapo ka jela Meghalaya kala sya penduk pendam no hadin ka jingyap jong unong elam jongka usohan di Shira hausnam aja khatpra ka jingyap jong u kala pelong ia ka jing pendam wait jong bun ngut ki dekhot GNLA ka bala wanra ru ya ka suk kesan hari lom Garo daga ba itu ba ka snong William Nagar kala long menshua ka themei ka bathem jong ki kam lekno umarak ubadei unong elam ka seng NPP ula banjur lo ki mat trekam balale da ka sokar MDA ban kam pen klan ya ka suk kesan bat banwan ra ru ya ka roi ka par ha ka ne ka than that there are regrouping of the journalists. There's no such regrouping in practical. Nowadays, roads are accessible to every villages. When there was GNLA, NBC's long time back, 7 years back, no road communications were there. To cross the Simsang River, it is very difficult. You have to cross by boat only. So they get the advantage. But now you go to other side of the Simsang River. Lots of bridges are there. So many roads are there. And then the remotest part of the village is also connected with roads. So therefore, no chance of coming, regrouping, nothing. Unong elam berim jong kenhun lekno ANVCB ubadeiru usembut Presiden jong keseng BJP jong kini kejela Bernard N. Marak ulapen pau ia ka jingbom sngohun jong u hakabedei bat ka jingbom la jong ka sokar ban ai ki song jingirap bat kilat kamai kaji kumba kala dep kular na ka benta ki lekno belawan pendam waj. Marak ulapen pau bagi dekhot berim jong kenhun lekno GNLA ANVC bat ka ANVCB
kidang up hadu menta banyo jing kersan wat law la kentaj yagi khubor hakabay day bat ka jing kli biang ki kenhun lekno ula kentu pat yagi soka ban pendep yala ki kular bat ban ai jing kersan song tingka yagi tu ki belakyar nakikam ya snam. But I can only say that all those who have joined the mainstream from the militancy background, be it GNLA, NBC, NBCB and others, most have not got the rehabilitation package. The rehabilitation package which was assured to them is still pending to most of the cadres. So I request the government to take care of the youths, especially those who have been assured to give a better life, to give financial assistance for their livelihood. Ka Sorkar MDA hapok kajing alam jong kaseng National People's Party hagasngi pelai kala kentaj ya kajing keno jong kaliang persya bagle trailang bat ki nong ti dewyong bean bat kumju ru bat ki nong khayi unong aiktien ka Sorkar MDA Marcus and Marak ulayai ban ba ka Sorkar jola kala kentiew ya kerukom traikam ka bakhuj basuba bat ba ka kentaj ya kino ki kam bean ula banjor ru ba kaliang persya ka dai ban ai jingtip lada ki don kino ki kam bean ban ailat ya ka Sorkar bakan le AA persya yaki halo ka kaipot jong Justice BP Kataki u Marak ula ong ba kamdon kenu ka jingti dewyong bean hapo kane ka jela agaba ula kenturu yaki pat nong shongshnong jong kane ka jela ban pentip syaki bo badai kmi lada don kino ki jing penkhen yaki kendon. There's no such happening in the ground. If there is, then there are systems to catch all of those things. And for that matter, I think some of the businessmen have already replied, and then it has gone to the district administrations there. I think there is no such illegal mining in West Garo Hills, South Garo Hills. Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad Ki Sang Mau la lek yu kejat sha mau kerwat constituency ban ai jing pan jing kersan na ke benta u kertong MDC na ke seng NPP uba Karnes o Shang. Hashwa ke election KHADC. Haringkat ke jingya senran lang jong ki nongelam NPP ke than u Konrad Sang Mau la lek sha katu kat neteli ki snong kentup ru sha mau thau pada rang belang bat dolun hakaba ule kren ba kinong shong snong hakaba ulapan jing kersan na kebenta uba so shang hakani ke jing lek jong u Konrad ulapet ru ya ki dorkas balawanra dekat tu kat neteli ki seng ki bala kerpat ya ki kam penroi ula banjur ya ke jing don kam banjiet ya unong mi khmat na po ke seng jong u ban pentikna ya ke jing senshar ka bayai baik ya renti bat ke bawanra ru ya ke roi ke par ke bakongsan na kebenta ke constituency. This election is about the development of Mokurwat constituency as a whole and Molongwir village in specific. Many political parties come, they give all kinds of negative speech and lecture where they will insult the government, they will insult the chief minister, they will give all negative comments. They will always try to divide the society and the people, and they play that kind of negative politics. I don't believe in negative politics. Ha kajing ekran bat ka DD News Meghalaya ukertong Nawar West constituency uba Trebor Suchen ulethu kumnu ki jinglap jingsham jong u kum u General Secretary jong ka seng Jaintia Students Union ki lapen kre ye u na kabenta ki kam sain himasima uba Suchen ula banjur ya kajing don kam jong kajing tau ya ki mat traikam na kabenta ka bha kamiat jong upat ba ula penpau ya ki thong jong u na kabenta ka JHADC da kajing kermen ban syakri bha ya ka constituency jong u kajing ekun na kabenta ka Shuki War West constituency ka long hapdeng ki artli ki seng sain perthei ki ba khampau kata ka seng NPP bat UDP na lo ka seng VPP ka bleshim benta ka election district council ha ka sien ka ban ningkong Angut ki kertong shimet ru kentup yuba Suchen Kenya Aireng hakani ki election. Thong man very simple when I feel you can name the council the yap go gate
the UVV MSU pli da pengadang ongoi ki temen bu MU ku pi la ka an ni ka banta we to ko ye yarap ni u yada ya ka norim ni ka rti du story ni ka ong ni ki kor ki kha ki jai ka chna an yu bon ma da chi am ro open scam tem ga kam kite te nga hi mon job ini upgrade stop yo ye un ra biang ya ka jing chania upai ba ya ka district council La pelong ya ke jungelang ya selok lani ke symposium halor ke artikel Laispa Nyophuwe A bat ke Laispa Nyophuwe G Hasang Cardiff College hakaba kinongelam bakongsan ka san hima sima bat ki start an ki lekran hloki kendon riti senshar kari hapo ke kernet ke ban rio uba Robert June Kajerin na ke seng UDP ula banjur ba ke artikel Laispa Nyophuwe ke day kebayada kat ba Emmanuel Batwar na ke seng Congress pat ula peninia persya ban penyeso lang ya ke artikel Laispa Nyophuwe bat ke kernet ke ban rio Kirio start an kila maham ya ki MDC bandung pendon kam baklai ke board jongki bat kila kenturu ya ki bakin perkat sani halo kini kimat ki bakhia kami zoram kasna likely ki regional council kalai ke cakma kamara nadu pengadam dan syahil dan pa likely ki regional council hadir bagi layo yang union territory ki bizo ina perkat bakal biar ni ki bagada ki bakla ki panno yang lain sepatnya kuih ki masuk non pai sa silu ki duna sa silu ke jomi ki batri kama mehlia kalau ba kawan ka arha Katanat pulit ke jela Meghalaya kala kamper king syu igi kampa hara shwa ke election ke KHADC ba JHADC ya ke balabu ban pelong haka arpwe terik rempang ki bo penyai kila pensisha balapa kambun ki bo pulit ban pentiknai ke jingyat baik ya renti ke election hadin ba omdan kinu ki khubor hadu mentah ke be day bat ka jingthut ka jing songsuk songsngan ki pulit ki dang yai trei ban penne ya ke jinglong jingman ka besngan kat ba ka sngi thap vote kalanang jan Katnat pulit kerib hoi kala penklan ya ka jing persang jongki ban tek lakam mi kam khai drok haka district haka ba kala yo ban kem mi sangut ki samla trai shnong haka jing lek khenra haka sngi palei jan miet wala om shim nalap yo drok la yo kurup pat yaka pisa bat ki tiar inject ki bo penya ki dang pelong ya ka jing tokit ka ba kambnya bat kala kentu ya ki long yeng ki belangat haka apot kerni di drok ban wat ikilat jing yaram UASP Karib Hoi District uba Jason Mairom ula banjur bagi pulit bakin long ki bapet ngor haka jinge khon persya haka biadai berudrok haka tei kathai te mingyu ni kecim tiap nyilap nap sirep ban kem ya kini ki beri pada mata te kumban reu je inginen yo ban ditin ki kena sangon ki kena lokal ni demi ditin ki nila conduct research ke permukaan Teman-teman yo apa ini illegal contraband lagi, yo atau syringe, ba peniba ini kena kita lagi beruse drugs, use heroin. Mentapang ini pak pai sya ke jenglong jengman kasun beneng hatura. Ka jeng khiat ke long khat degree Celsius bat ka jeng shit ke long arpulai degree Celsius. Ka jeng sngam ka hau ke long laipu anak shispa. Haba pai pat Shanong ba shalong ka jing khiat ka long nyo degree Celsius but ka jing shit ka long khat pra point kandai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long life sao nak shispa kat ba hajwai ka jing khiat ka long sun degree Celsius but ka jing shit ka long khat kandai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long saphuai nak shispa ka sun beneng hatura shalong ba jwai ka la ban rang ba ka la ru bandon ka jing dum lo khandau ka ba malu mala kat tu kat ni ki jaka Syaban poi syaka bekut jong ketuk kubor ni pek biang sa ASEAN ni mat berkongsan. Rai kari India bat US ban kentiu Arsha aga kayi ke pateng pedeng jongki syaka $1 billion hapo usnam ahaja laipo. Kentak ke sorkar jela
baki klik biang ke kenhun lekno hari lom Garo persang ke sorkar kat belak ban pene ya kesuk kesan. Sngauhun unong elam berem jong ke kenhun lekno ANVCB ubadairu sembut Presiden Keseng BJP kene ke jela ubanat en marak ya ke jengbamla ai jengirap ke sorkar ki lekno bala pendam wai. Bat kentat ke sorkar MDA hapok ka jengilam keseng NPP ya ke jeng keno bagai trelang bat kinong ti doyong bean. Terparlok katung ila poish bekut jong tuk kubor jengi mentaka janmiet hadu gendesya met pilasai kesengi haga jog po kudeshi boni pibaro.